سلام خوستالشون جبهه ایمنه خطکو خبر رسای آذربایجان با پیا جنگ شهیدون نوم قره‌باغ گاتبه شهرون پیو بنن قره‌باغ جنگ شهیدون آذربایجان طرفو تو با اساد با 64 نفر رسای خیلی چم شهیدون خواندون کو گلای نوماده آلیوه کو پیاشونه قره‌باغ گاتبه شهرون پیو کی آذربایجان مطبوعاتون تبلیغ کرده بین چاوون شهید با جوانون نومه بنن اما آذربایجان مطبوعاتون به تلویزیون دیا خابان اساد اشکو بندن واقعیت امه کی آذربایجان چند روز جنگده ای وجه چه قره‌باغ کو گاتشنی شهیدون خواندون با پیا بزنن کی آلیف چاوون جوانون هیچ چی خوته با کشته دواشه آلیف شهید با اسکرون کم شهرون پیو نوه بانای چو روز جنگده حتی طولش گادادی هم با آذربایجان حربی قوون داستی گاتا بانی آذربایجان مطبوعاتون دوا خوابان چه حکومت طرفو دوا بندبین تجاونون با جنگ بشون جبهه ایمنه خط خیلی شهیدون جنازه زمین سماندن لاریسا آلاوردیان اینسونون حقوق مدافع قدیمنایو لرمانستاندا چه قره‌باغ جنگ شهیدون به اسیرون بارنده وته جبهه ایمنه خط آذربایجان اسکرون مایتون زمین سماندن و بوگاتشونه آذربایجان اشته اسکرون مایت اسنانی سوای چمه خیلی اسیرون هم ده طرفده هستین که با پیا با چاوون وضعیت هم رسیدگی ببو لاریسا آلاوردیان وته جنگ و رخای اما انسانیت خوته به پیا بم جنازان احترام بنامون Artsakh Respublika Prezident bayanat doşe. Bako Sahakyan, Artsakh Prezident gılay bayun numada vote, Artsakh gılay kişvere ki açay amniyatı garantiya iminakas az ve çayo Artsakh harbi qvvonin. Av vote bedune çama huzur monaqishan da problem hala bimumkun ni. Bako Sahakyan çı monaqisha hamma grupun bu kişverun ko piyashe Artsakh millatı bu monaqisha davat bkan. Avvote Artsakh gılay kişvere ve açay millet با پیا اشتسر نوشته مشخص بکن. روسیا ایمنه وزیر با ارمنستان شه. دیمیتری مدودف روسیا ایمنه وزیر قره‌باغ جنگ خوته با یروان شای تا با ارمنستان یولونا جنگ به مناقشه بارنده گاب بجنه. سر سارکسیان ویندموندا با مدودف وتشه تاسف بکی جنگده آذربایجان روسیا سلاحون کو استفوده باردشه اگه ایجان جنگ بینو ببو با گلای یولا جنگ پی باگاردای مدودف بعد سفر چه یروانه کو با باکو باشه تا با ایلهام آلیونا مناقشه بارنده بحث بکا قره‌باغ آتشبس مسکو شهرده بینو به و روسیا آتشبس دومه رو خیلی سایجاد کرده. جبهه ایمنه خط کو خبر رسای آذربایجان حربی قوون آتشبس آرشنان. زینه قره‌باغ حربی قوون گلای اتومبیل پیدا کرده شونه کی با وده پور سلاح به اتومات به. ترکیه یولا شهرون وضعیت ایجان باینده گنین. زینا استانبول شهردن نز با 25 گلا اتومبیل استانبول چند گلا ماتخده آتش جابن. اهالی وطنان چند نفر چه اتومبیلون پیو بنزین ایکاردشونه چایو آوون آتش جاشونه. حالا هیچ گروپی کو با گیگ آتش نی. داورده سرونانده هم جریان هست به اما شدت تا نبه. ترکیه پلیس حادثه با PKK گروپو نسبت دواشه. Türkiye hukumat gılay tuja xabada votaşe yanvarı kotu ba Asad nez ba 5000 nafar Türkiye Kurdistunda ba Türkiye artışı dasti kışta ban. این وضعیت دسا 50,000 نفر ترکیه جنوب به شرق متخونکو لونورون بن. ساد 14,000 هردن هم اشتا مکتبون دستو دوشونه. ترکیه ترکا حکومت پیانداشه بم سیاستنا 20 میلیون کرده بینو ببا. ایران سیاسی تحلیل کن قره‌باغ دمینا جنگ بررسی کردشونه.
Ղարաբաղը ջանգը բինոբեյ բը Ազերբայջանը հարբի ղվոն դաստի խայլի դնյո յոլա քիշվարուն վիսորնա զահմատ բը մուզաքիրա բեյնոբաշե։ Իրունը սիոսատ ազունուն վեյնի Ղարաբաղը ջանգը գլայ ջողրաֆիա ջանգ զնդանին։ Բալքամ ավուն ջանգը գլայ սիոսիա ջանգ մաթախա հոկումաթուն բը յոլա քիշվարուն մանաֆերո զնդան։ Խայլի չմ թահլիլա քոնքո Ազերբայջանը շիքաստը Ղարաբաղը դմինա ջանգդա Ղարաբաղը զամինունան դա վինդանին, աքսինա շիքաստը բոքու շահրը սիոսատ ազունուն, սահվա սիոսատ դա վինդան։ Ղավղազ գլայ էստրատեժիկիա մաթախայքի Սթալինը զամունդա ղոմուն բեյնոբարդեյ սիոսատ բավարդա նոաբքի, թա ըմրուշ համ սիոսատ բը Ալիևը հոկումատը դաստի անջոն բանդայ։ Դավարդա սը սորը դոլադա խայլի չիոն Ղավղազ, մախսուսան Ազերբայջան դա անջոն բանքի միլլատ չավուն քո հիչ խաբայ նիշունե։ İqtisodiya fisud hokkumatda, manatı arzeşi sarı umey, natı qeymatı baje aygıney, MTN-ı yolun perivarotı barmalubey, Aliyev'ı kımakçı Türkiye bı Arabiya kişvarun ko iyan eşide grupu hüymuyat Azerbaycan'ı hakemiyatı tarafı. Hamma amun bois ben Qarabağı cang Azerbaycan'ı hakemiyatı manafero ijan binu bebu. Cangı hadaf Qarabağı gatey nebe. Cangı hadaf Azerbaycan'ı iqtisodiya vaziyatı nino kardey iyan millatun cevunun kıştero anjom be. Aliyev اشتا iqtidara hifz karde ro piyashe اشتا harbi gvonzu başta millete noşun bida ve avunç daxiliya cangı ko bitarsına. Hamma zindamunki vaqtam gılay kişvara iqtisodiya vaziyat bevaj banday gılay cangı ozavziney o avero yani mark. Aliyev bim cangı ozavzeyna millete jimune ba bevaja ruj aygandeşe. Qarabağçı Aliyev'ı xıvandı zaminun niki avero mubariza bıkan. Davarda mangun hadisan nişun doşe çjura Aliyev nardaranı qasaba millete ba terrorizmi num tahrim betambe kardeşe. Hukumat اشتا jimune ro bim cangı mahtuc be. Millete cevunun cangda kışta benta xalq isor ham cangı sabub azodor bebun. Avasor mataxa xalqun be xivandun ro ba Aliyev dasti ba gılay siyo avasor pegarda. Amma hukumatı ro gılay çoka avasor be. Çünkü اشتا çı millete siyasi içtimai iqtisadiya peresun ko peroxnişe. Çı Azerbaycanı televizyon mahni pevlo kardeyda vinde babey. Ave xayli tahlilakon bim bovar rasan ki Qarabağı munaqisha ba piya ba Qafqazı اشتان millatun dasti hal bebu. Millatun ro harbi qva nishune. Pas ba piya ba muzakira be sulhna problem çı mataxa ko puk bebu.